Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksaw point rimlak. Just wow. Ki khana kan thai under 17 chong jilla Meghalaya kla shapen Liem dan Rio Gola not ha ka jinga kun ya ka quarter final persha ya ka NCC Mizoram ha ka 65th edition of Subroto Cup International Football Tournament araja pun Rio kabala long ha Dr Ambedkar Stadium New Delhi ha ka arpulai trik nailar aja pun Rio Dakani jing sharam ki khana under 17 jong ka Little Star Higher Secondary ki bala mi khmat ya ka jilla Meghalaya ha ka ni ka lumpung ya lekai kin pin kre ban wan phai no shala ka jong ka jalla kumman shipin kin mau ka Little Star High Secondary School nongba benter kade ka school ka bading kong e na East and West Khasi Hills District ban yo mi khmat ya ka jalla Meghalaya shaka Subroto Cup International Football Tournament but hagani ka jingale shimbenta ka bading kong kala la ban poi shadu ka quarter final hadien bakala job lut ya baro South League jinga kun na ka pool D Kikinhon ki balapoi shaka quarter final haka 65th edition of Subroto Cup International Football Tournament arja upon Rio ki de tang kilado na ki pratli ki pool bar ka Meghalaya ka de ka balado na ka pool D هذا البيتري صلاح Nadun khai đi con. Bây là tông xoay ngà cái đĩa phải cái skill để chít rồi. Ili em yor ain gini con me. Pai upon kelas tenu chong. Tangga college stage nem yo. Liem ini stage nem le tangga wikon bukan. Tido. Jadi kasi yang ngaji bisa orang lain mana. Oh, adik sah. Pinai wan ai bam snyai bam sien ai ta papacho. Families to that means. Right. For it. Ông use nem, ngủ qua nhà khmat đó, ngủ tê tàu chan bò rừng khlev. Hey, pass your first division ah. Con, con. Oh, babe. Congratulations con. Thank you, babe.